ZPM sarkar hi chuan trongka bakin corruption hi do atum lovani ti alang chianga tin chu mai chu ni lovin ke na ka mu dana phei chuan nikum sarkar na phong an hanchel phatatanga an thil ti dan kal chho atang hi chuan corruption na an du to ka an sapal tal theina turatan kong an siala ni ti hi ka mu dan ni vetla ta ni ka dikle ka thu soi hi ka mu dan hi adikle diklo chu hun hian a fril don achan ka hrilang cheu pakhat na chuan an sarkar nu lok thathum thali le ka khan Mizoram Lok Ayukta Act an ron siam dang lamani Congress sarkar hun laya kan pass dana chuan Mizoram Lok Ayukta chau hi corruption case chui thei tura thunei na nei tu ni Congress sarkar ina dan a pass anga khachuan khatiang Congress Lok Ayukta chau sarkar thun waya omlo sarkar control na waya omlo chawin chui ro setine Chief Minister atanga anwai berthenga chui thei tu ra chu Lok Ayukta chawani corruption thila chuan chumi ni wang chuan Lok Ayukta Mizoram Lok Ayukta aron din khan ACB ina an case chui mek court a trial lanilo court la thenglo akhachu Lok Ayukta kan transfer vik file ACB Vigilance Department in ACB atangin an file zong kan collate vika Mizoram Lok Ayukta kan transfer vikani enga tinge chu poimo na kan ti chu Lok Ayukta po enga tinge a trul ti na a na chana ka chu Chief Minister te thlengte po a chui theitur body sarkar thun huai min lo sarkar ina a control lo ro se ti awanga Lok Ayukta hi din ani a chu India ram levela India ram state zonga chu akal phungani ama ero chu mitam tak chuan Lok Ayukta hi thuam chak tak na thok theya siam hi andu lem lawani achan chu Karnataka khan Lok Ayukta ani dan tur ang takin an function tira an chief minister te kha bangat lung ina ten khungani khatiang kha an hlawani tlangpuin chu wangin an ti re hlom khopa chuan Mizoram sarkar Congress sarkar lain dan pasan ya sang ni sompanga a recruitment process te po khakal chawa kan chief minister lui zaum takpulal than hol hun lai khan appointment te po ti tumin recruitment tur te point mala kani a chu ke point aboi pui tu ta zinga atop lampanga karon telve mana kasiani amairo chu Guwahati High Court Chief Justice hi member pakhatani ve a khami khan harasat na engemo neu abik takin an mile sa te High Court Judge pension to te da na turatan athazok lomiti lam hoi zong deuh khan engeni ngai danan nei ti hriat tak khan engemo tia thutluk na kha an siam lok thei lawa amai ro chu MNF sarkar ron kalta ka khan an han ti thale Congress sarkar Congress Chief Minister hova appoint Lok Ayukta chairperson atana appoint tura an chop chwa thowa kha appoint anita chu akal dana ni chuan Lok Ayukta dan kha du thu sam ani bik lawa achan chu thil thar dan tharani siam that ngai newa omani ti te po kha mu chua anina achu ma lakha chak tawak lawa chuan ruam man na te ka chu siam chok tran ania amai ro chu political level
มาลักนะอาจักเจียลาววังคานอลกอายกตา Amendment Act หันติเวลกจูกันเสียมมันตลวะจวนกันสอยดุปักตาจูลกอายกตาฮีसरकार कंट्रोल न हुआ अमलो अनि न आंगा अम्मा पुआला investigation ti thaitur investigation wing te investigation ti tutur mi te po an mamoa tin prosecution ti tutur kota case akal nu'a kota prosecution thil di kalau tu te shem an ni thei na tura ta na ko ta va bo zui tu tura te po kha an mamo ani amai ra se tun thleng hian an nei mu mal lawa tu te mo consultant ang zia zang devin lawyer an roi ang devin an roi mai ri a full time thok tu hi full salary full time regular employment lok aik tan waya pek hi investigation ti tur le prosecution ti tur hi tun thleng hian an la om lawani chuan kan party manifesto a po khan kan da a congress kan sarkar chuan lok ayakta kan thuam chakanga ama pualin investigation wing le prosecution wing te po kan pe ang ti kha kan pe para kan da ani amai ro chu van doi thak takin kan ti thei talawa kan tling tari lava chuti rual chuan ZPM sarkar anron kala ZPM sarkar ina ma alaka kha lok ayukta kan thuam chakang ti ve si khan a thuam chak zong khan man la du tlat lo mai ne lok ayukta a om ve le khan ACB te hian corruption case chui theina an ma ni thuwa chui theinan nei lawa lok ayukta in chui tura aman chawin an chui theiani chumi ni wang chuan lok ayukta hi akai ACB hi na po nei to meu lawa du thu sama chuan awai han lok ayukta transfer vek mai tur ani lai khan engemo a khan uina deu awma wangin ani le ACB a posom ni pangatal hi lok ayukta transfer ni seti in rotna siamani a poste po identify somni pangalok ayokta transfer turati ani a file ka chuan chief minister khati lai chief minister MNF sarkar nuaya khan po khan aron approve maya amai ro chu a transfer na a notification tak siam tura a draft han put up le khan pending ni ro se ti khan file ron kir le ti khan tun thleng hian ala pending ta ni har samia lo du se chu tuna ZPM sarkar po hian thakhat chungin file om sa vek to decision om sa to implement mai tu rakha anron sarkar tila thakhat chung khan anti thai dai ma se kum khat aral nuwa po an la ti du lo anron ti ve thung ero chu May April kai March ha emoni kha hiala kha khan Mizoram lok ayokta dana kha anron tidang lam ta ni corruption ti na turatan anin ma khwa karon ti taka chu ni ta ni chumia chuan I vantlang siat tura puanzar po omlo reng eng tin mo kan omlein internet lama trangin kan mufuak kan charsuak mai khani chuan kan han share chianga anti tum dana kha lok ayak ta thuam chak lam ni lavin atti nep zong lok ayak ta poimo na ti niam zong le na thok tak thei tur po a duan lo dan zong tur khan an kal tlat mai ni apakhat na chuan lok ayak ta chawin corruption case chui thei ani na thina kha anron tidalta anron tidaza ta ti khan state sarkarin a chui tir du te tu te mo chu a chui tir theng ti ni ta ni chumiom jia chu ACB chief minister ni na direct
a control na nuaya mi te state police home minister na direct adua transfera adua mo khatianga ati thei ho tekha tuna chuan corruption case po chui thei na turin lok ayok ta dan kha anti danglamani lok ayok ta ka thom chak mai se au harsat lo nen corruption hi doutum tak tak ni se engatinge khatianga anti mai lo chung chu anita apakhat le chuan anbel le chuan Prevention of Corruption Act sang ni som pariata anron ti danglama khan section 17A anron bela chumi chuan state sarkar emo a controlling authority mo appointing authority phalna lamasalo chuan sarkar na tokte public servant te laka hian inquiry ti theini lawani corruption case nuaya khan chumi chuan lama mang chuan anron ti danglam le chuan sarkar phalna lak phot angai don ta ni lok aip ta in chui du po ni sela chief minister le englo te chu soilo an man ruan man officer te po chui du se sarkar phalnan lak phot angai don ani chief minister te mo am minister te chui ngai lo ni ta sela prosecution an ni ma chuan an englo ngai tlatani tuna kha puming te ten lok ayok ta an han tia an han theilu ta ma se an amendment act dana ka chuan thil ti sual tu te mingan tar lang lonin ka ria a chu wang chuan tunge competent authority tunge accuse ni a tunge a controlling authority appointing authority ti po riat ngai na omlo wangin Mizoram sarkar phalna po lak ngai na omri lawani maya preliminary inquiry ten han tianga ta chuan a hemi te hian an ti diklave ati diklo tu heng te hi heng te laka hianin inquiry mo investigation ti angai ni ti an mu chuan nuai ro chuan state sarkar phalnan lak angai don ta ti nani congress in dana pas anga kha chuan angai mi alo lok aik ta in hi chu case a ome chui tla ka ni anti chuan a chui mai don ani ma se tu na hian lok aik ta in ama thuina chui ngot thei to lava state sarkar phalna alak phot angai ta ni chu mai om zia chu lok aik to hi om zenei mia lava an chua ta ti na ni state sarkar engeni peng pakhat ang leka an chua to ni chung te le thil dang tam tak om voina chuan soi sen ni lawa hemi chung changa chuan chief minister ne na po vigilance department in pusang shrima signature nuaya signature in lekha po kan thon to a kum chan ve kal to khan ni kum august ha khan ei kum chan ve ri to a an ngoi wang maya reminder te po thona hun to lomi kan intia he tukin jinga han kan soi hova khang te kha ani a tin CBI ya general consent kan piang ti te mo an tia khanga te po khan thu dik po na khan thiam deuh main a hi dan thar noya angaya chuti khati an han tia belchian dollo thu belchian dollo por puleng khani a hemi chungchanga hi chuanin tiro live at telekas turin TV a live at telekas turin soi ho nai nang u kan tia chung te po chu kan so mani ma se khalam pang kha chu an tui pui lem lawani ti kha voin ni hen kan soi du a chu wangin corruption do wa hi chu tun sarkar noi hi chuan mui chi in corruption an dawa atak an do lawani ti hi achianga achan chu campaign la ya MNF sarkar an soi chiat na ber na sataka an soi chiat na chu restricted tender lem ti te khang zong a kha an tlang au pui na sani ma se ZPM an han sarkar chi a restricted tender lem kha chu an ron pai bo lo reng anti ve mak mai ni restricted tender lem mai ni lovin open tender lem te
kha ni china pusang rima report a po khanalan kha departmental work lemte MNF hun lai aya luar khanan ran seto ani tin chu mai chu ni loven MNF hun lai po kan riat ngai lo work supervisor tia RTI ya kan zota ani le work supervisor tur hianin contractor ani bera work supervisor minga andu sakzong te contract na anin pek na manruania chuan RTI ya zo na kan zota work supervisor a ruat tur hian enge qualification ngai kan tia qualification engma a omlo ani le experience enge ngai kan tia experience engma ngai omlo an tia ani le enge ni hei thil nei mo sumle pai machinery equipment mo ani lo poin sum enge mozat khatiang kha enge ngai kan tia engma ngai omlo mo qualification ngai lo experience ngai lawa mo sumle pai nei train lo te zonin contract na tho thei lo nia khatiang po ngai lo chu wangin a qualification ngai chuna chu ZPM minister te hovina andu sak zong kha ani mai ni ZPM worker ni kherpo ngai lo I antural pui thei turan du sak zong te kha I ni kha qualification ngai chuna ni mai chu tiang chuan na tam ta kan pe ni kha liste po atlar bung kha mo khang te kha ania chu wangen corruption hi chu alwar zong in akal chho meka hun alo kalanga mi puiten an lam tam tu dona chung tianga an kal zel lawa ram le mi puite mason na ti thuan op zonga kan sarkar kal lo nan ti in thanem ngai takin thei to pin lok ayokta act in amendment te po hi suit le te u ti in ngen na te kan thena ngoi te u thil ti dik lo konga hlautur an hi atha ania hlauturan lo hi chuan thil film khur te po hi ahara chu wangin CBI te po hi lok ayok tain adu huna aman mai thei turin state sarkar phalna lakher lawa aman ve mai thei tur hianin consent pek theya achan chu consent pe tu tur chu state sarkar ni chu tiang kha tiang chuan in pe thei lo ti kha a thei lo dan Delhi Special Police Establishment Act noya chuan state chunga investigation anti thei natura consent pe thei tu chuna chu state sarkar ni a eng ang consent gen pek thei ti kha dan noya khan specify lo fix lo tuk lo state sarkarin adu angin apetheyani chu wangin lok ayokta in state sarkar phalna lakher lawa CBI te po investigation titura aroi theinan a request theinan hemi tan tal hi chuan PTU general consent kan pe ang ti du omange yen au dum reng chief minister ani no po a house po asoi kha in ngam le lawani lo ani po in lok ayok ta tal hi chu phalna pero u adu huna in hena ron kal kher ngai lawa anwa man mai theina turatan PTU te kan ti a ma se chung te po chu an chang hlei lawa isoi howang u kan ti la in hunan nei boxi lawa chung te chu kan din hunani a hetiang thilani wang hian keini po kan beng te kan mit te kan mena kan beng te kan chit hiangai chu politics sa in be na tur le politics ni lavin kan ram le mi puite ma khwa kan ngai na wang thil zoka ram le mi puite poi khoi na lian tak a thlen zel lo na turata na kan malak ve na turani ti lai te akha kan soidu a hemi chungchang a hi chuanin ngoi bo mai po kan tum chuang lawa ahun le mun ain her chu huna heng hi chu kan la soi zel dona state sarkar po hi kan langen chunjom del zona ni ti te kha kan soidu a chu wangin ke ni chu
ram le mi pui te ta na ma son na tur ham that na tur du a chumi tur ta na rural na fongchel tum tu le chumi a ta na thei top chua tu te kan ni nang taka ke ma ni lo ma sela midangina diklo taka ram le mi pui te poi an khoi na tur thila hi chuan ke kan pen ve hi angain kan ria soi sel rim hi kan tumani lawa chu awang taka hei kup khat an sarkar chung po a congress party atang chuan a soi sel na rim zonga thu te po kan chua du lo na chana chu soi sel ram tran hi kan tumani lawa amai ro chu mi pui te thawang hau angai hunai ro chuan ram le mi pui te thawang hau tur chuan kan au chuak ve ang chu ti kha kan soi dan le kan tum dan po ni ti te kha kan soi non le du a kut na tok tu ten an thlai an thar mun phia so thing ai eng le marcha te po kan leang an tia a ret te po mi pui te hriat turin an sarkar ti ratang khan nas takin an the dara hei nikuma kha chuan mun phia ching tu te mun phia te po kha kan lei sakang an tia assembly session masabira khan pudu omangei khan cheng vaibel chezale som kanda dia hda atia aleina turin ma se RTI zo na an channa tin governor speech po khan governor ina house thar assembly thar mo masaber tuna in than nuwa an thut masabera governor ina address po khan kumin financial year atang hian kan le ngal don ti in an soitirani kumin financial year ati chu asap tronga governor ina soya khachuan from this financial year itself atini chumi omzia chu sang ni som ni pathum ni li nikum financial year khani to ni chu chumi lai chon kan le nga langan ti khania cheng vaibal cheza le som an di a hda an manna nikuma chunga an manna RTI zo na kan zo an channa chuan cheng nuai ruk borvel an manga ma se kut na thok tu te marcha emo ai engemo mun phia emo so thing emo leina cheng khat po tel lo ti kha RTI zo na kan hu ani so wangin hei kumina leisak turina intiama an intiam na anga an leit he ani chuan alom omang achan chu nikum MLA in thandona thingtlang lama kan campaign lai khan kan congress ruai tu te po kha so thing mun watin ram riakin an man hlela keini po khami mu man meu lawane chu wangin man taka so thing an leisak ani chuan kan party mi le sa te po khan an lok pui don tho tin party mi le sa khiar tur po ni lawa kut na thok tu te tan ti ani wangin eng party mi le sa po ni sela an hlok pui chuan keini su kan lo mani ama ero chu ngai that lo na tun ma tang po ye ka soi to thin tun thleng po a kalani achu ruwa manna an siam dana hi aphuai nuai riawin ka ria a phuai nuai dewa ruwa manna siam hi ti lui tepo ani theya achan chu andu sakzong leitura an empanel te nena poisa siamna hlokna vantlang sum khorala hlokna an siam theina manrua ani theitlata chumi ani theidana chu kan hrerana soi ngotchi po ni lawa ma se thil ompal thei ani wangin kan lo uluk devin kan lo thiranga khatyang kha om lo se kan dua khatyang thil khati lo turin kan sarkar po hi kan nge na mi puiten kutna thok tu ten hlok taka an thil tharte an hral theina tura malakna reng chu keini chuan kan thlopani ama ero chu vantlang sum kho ral zonga diklo taka tu tenemoa hlokna an lo tel na tur kong dap na man ruwa manero chu tha kan ti don lawa kan do na ni ti te kha
กันสวยเตลดูทิลกัลพุงรวมมันนะอันเสียมดานเตะอามักตีลุยอันนี้เราอันเทียมเราวางอันนี้หันติดอนี่ละ research base เองกิมตีอันนี้ถูกมันกุมาจังอันตั้งเอาปุยขานิบอกสิresearch base อันทิลตีอันนี้สิชวนเทียมเราถูกอมินกับเรสีละวะมาเสละอันติดานกัลพงะฮีพูดหน่วยเรียวเรียดนะฮีอมบอกสิจู่จวนไงติดละวันนี้ตีไล่เตะค่ะกันสวยเองป้อนี่เสละกันมิดเตะกันเมงกันเบ่งกันเชียงกุดนาทกตูเต็นโลกนะอันเตลชวนกันล้อมไม่รอดจูเพนักขานดิกเลาตะกวันตลังซุมเชปเรลนั่นแหละติจิงเป็นนะไม่รอดจูทากันติละวันนี้ติเตะค่ะกันสวยเตลดูนี่กันล้อม